Pozdrav youtuberi, danas ću vam pokazati kako da skinete i instalirate Counter-Strike 1.6 Warzone. Pratite me. Uđite u vaš pretraživač, idite na Google, kucajte Counter-Strike 1.6 Warzone. Idite na prvu, prebacite na sredinu stranici. Ovdje imate dvije opcije, raskidate preko direct downloada ili preko torrenta. To zaista nije bitno, vaša je odluka. Ja ću da idem preko direct downloada. Pritisnite download now i čekate 5 sekundi da se instalira, da se preuzimanje pokrije. Poslije 5 sekundi, kao što vidite, preuzimanje je pokrenuto. Ja ovu igricu neću skidati zato što je već imam. Sada ću vam pokazati kako da je instalirate. Idete u Downloads i tu ćete vidjeti ikonu Counter-Strike. Kliknite na nju, idite run. Zatim idete next. Tu odaberete u koji ćete folder instalirati Counter-Strike, idete next i sada čekate da se instalacija završi. Kad instalacija završena, sve što treba uraditi je da pritisnite finish. To bi bilo to za danas, hvala vam što ste me pratili u mom prvom videu, doviđenja.